Aquaba, Ediba, Nekawadri, Kawadri, Naka, say, idea, Bedlam, Bedlam, Monteso, the Aquasua, Mamubia, the Bedlam, and that's Runko, and then Memin and Danasu Kawadri, and then a Toko 2 4, one hour dancing, Nay Kawadri, dedicated Yamano, and Bano Asante Casa, now and only a use who are doing TV there, now 2 4 Toko also did our die in fear, your song, now I asked what they done my miase, what they send my mian, a fear, a than fear could be ampemia, toss me a nudia, now say I can imagine I say near man penny for a man, a moment penny for money trinqua. I don't think that can imagine a young politics and the politics in Caho, yeah, man, and animal handful, and animal himamo, Abema or 2 4 a trinqua, and no any other brow 2 CT the Adaroma, any other Kawajan, one uncle, a V Miss Shamsi, be I war Baba, Bomadia P. Miss Shanimidano, now Emma Powers, and any man to me cost you, Yanoko, Springboard College Adaroma, any other Kawajan at the Bra War, now for Wako School, our Univa, education, distance education, Winiba, distance education, now my near to me, I Papa penalty, now you're the Kawajan Ebra War, Mammy, a frozen. A friend and I is a fire. I know the Kawajan, the address and Tibemo 2 5 years away, and Yabema 2 4 Trinqua, Kawajan, no politics, and Yabema a Trinqua, then I can the amount 2 4. I can say, Yadana say, near any more Yama Santimai. And I say, Sia, Kawajan, no, maybe I imagine American say, I'm out for air politics, Yabutre, Yabutraman and Nadu. Now, the Asian was in the control of a man to one say, it's only a man, it's your Yabutre, and Magana, Emanado, Nagana, my baby. Bye bye. Yeah, that's Papa. Yani MC, I'm waiting for from any comma, and then Kawajan, you do know 100% when to swing Aquaba. Badwam Jubadia Kawaji and I see 2 for the fear you see so. All those say, yeah, politics there by now 2 for the fear you see so. Then I back at the Becante de Namiasi. The Namia Feneso. I'm an 67 years. Now, and Necrona Sono. Watch the Omamia Nimuniam. Now, they pack come away, they are so at home, mammy. Dear Kenyan, so be unfair. Yenana ayedi near my minimum. Yeah, Mrs. Santa, my MC, I am my way. Dear, everyone in Sao Baba, your dear boy, enter made many swadi who never to Aja. No moment, dear, me boy, me nana, Emma, Yemani Trinqua. Now, Miss Abe Boan, Emma Park, Fefe, they are 2 honorable necessary. Oh, Yamia Daroma, yeah, more 2 4 Trinqua, a bane of more. Yeah, and then they say, any dear darkest year at the Ma Santamine Ghana. Mine, ya share, ya Yura, or take a course on an 2 4 to the second. And then I would that Cassia at the Ma Nonia Santamine Ghana mine, and I said the A. Biara or see a giant nearby. The Bill also saw at the Katie Park, Memorial Park, at the Ama. Ne maame a yan kasa yasante hima yamia daroma wato nsafre no said ampa o se nyina so ba na ye be share na nmunyam te ne ba ye be ma tumfo se tutu ne trinkwa se nyame nkoso a nkura no mai o ma na hoden e ma ne nyansa na ahoden a o de bekoso aso asanteman ene Ghana man mu ne bua kan nyina ye wo ye beda wasipa. I just say happy birthday to the greatest man I know. Happy birthday to a man who I have learned from, I've had my differences with, and I have come back. And I'm honored that I have that relationship with Nana, that Nana will break a program so prestigious as this and allow my presence. That shows that we have a special relationship. And over the years, Nana came and I was chairman of Kotoko. I was removed by Otumfo, and I never spoke. That is the love and respect I have for Nana. My father died, Otumfo came to the funeral and told people that he was there and I was his son. It was an honor. He came with a cavalcade, with horn blowers to give respect to my father, and I love him for that. I can't say more than that. People who have never met him may have a different opinion. If you have a chance to touch him or see the smile, to feel what he's about, you will be changed. If you have a chance to talk to him, then you will understand that Asante man comes first and foremost in his mind.
Presidents come and presidents go. Where is Rawlings today? Where is Kufuor today? Where is Mills today? Where is Mahama today? They all bow in front of him when they come here. Some are arrogant when they're in power, but surely they will leave power. Otumfuo will never leave until the good Lord decides. So, happy birthday. If you are lucky enough to be from Asante man, thank God that he's your king. Ya frame Nana Sechiwa Amenua Asante Achimdomi Abra mi fahima na eye manije eye mahohoaho a se ote kokoso enne nyame de afe aka ne mfie ho na oye kese ama Asante man nyina ene enyimafo nyina eye ni wonyam kese na ne yesa ne se onyame wamani ni ne nkwanmen ewo nakonwa ene ne kese nyankopon ade ahye no ene wonyam no so ya das papa ene yo Otumfuo te kokoso mi de osianso ye ne no edi nkoma ma me ye ne frosay frame na nebri adankwa Otumfuo ama mani age say ye ne maso wa say ye ni monyam ya hu sadati bia ma ya me besira ye mada bia ye ma aye bi say e bia ma ye 2CTV Adaroma Springboard College and afa fi mesha and na obekọ school e winiba and na de nkwada yi ebekọ school o Madaroma and ye de kawadwen de bra o ma me frosay Femina na me nya ko sakra o no hema no Sir John Krom o hema na me o no yeah and your home tema o de sa wa winim so hu Sir John ani Krom hema na me de de na Otumfuo ya mana mo ya mana woda pa na ne hema so ya mana batena se mana kwatenten na hema onyini gasa de na hema ko ya wonya wa na o something no so nya saa ye de nchira e ma o mienu nyina me chia Sir John so Sir John yi ko na na ho na ye ne ntwetwe nkomo kakra Otumfuo ne ye mele tiri nkwana na akwaba na na ba odi nyina atre Ghana man the frame na opoko amposem the second abrenkase enu nyame enu hene Otumfuo anya ne fie diosia enson ene kawadwe politics ye so na ye se ye politics ye be ma na tiri nkwan de na abeka sam ene se de amunimu no sebe meba santen hene Otumfuo se tu abebi otoso mienu na woda kese ti sei sebe eburu eye miyan kasa sebe meba mpo ene santen hene na ene nyankopon de afe baako aka ne mfie ho sebe eye menegi semie se obi ho a wose na neji ana me na wose menegi ti mesri Asante man ne Ghana man nyina da na ya yebemoa na ya ma sebe santen hene the Tirinkwa. The year we sing happy birthday. Say yes, nyankopon twedi ampon ne nananom. Say omoma emu fam fie bebre enka ne nimfie ho. Mo mo manimu omoma na nyira. Omoma sebe wontina ho na Asante enye kese. Ye beda na ase makasa kawadwe politics dey so ne ye dan politics na to nchen Otumfuo te kokoso na wodi na woda enu te se dai chen no na na kwaba Yeah, na. Uhwe na nanim ye a ene TV so abrante bela samuani nua na yenya no yi na na baboni di na atre Ghana man na fe wa ma Otumfuo Tirinkwa yo medinde Kwanadu yi Adom kumani a metoso 9 kona hene ne me yo the adre de yenyina aseda na ye de ma otwedi ampa Onyankopon sanse o ma ye mfie aka yewura otekokoso so ene eye yewura woda ye mani Tirinkwa ye srem kwatenten nyame enhira ma no o ma na hoden a enkwa wo mu ye mani Tirinkwa ye bisa se ene na na wadi fie de osianso wonim na na sen enche na mbedi akonwa sere na minim no ansa na mebedi akonwa no ene se mbedi akonwa yi no emu asesa kakra na mse okoso a o ben no na ohun ne nepa ewo ni mu enti bibia dedi se o enipa ba ko a Nyankopon na ahwehwe woyi no dia ma Asante man edi ama Ghana man nyina na odi ama wiase man nyina anko bia hene enni nkomo nana wonim na na sei oh nana de minni no say meme be dia akonwa emfie nwotwe ni 8 years ni Otumfuo nso dia de 18 years ni
na medinka so na ansa na me say bedi akonwa nti no minini pa minimi say oyini papa oba ya ode sachira ya ba santemam otima boa ma santeman ya nkoso ama santeman ka bo mu so asa gina owo anidie ma obia wo ya na he nkwa akura na owo anidie ma o kwan ya fa so kanipa eba ya ho enti no ya meka ne say asanteman ya woni papa odi eso Frasia na ye ni enkomo ne enkomo ayedie no eye mienu de edi kan ne se ne sadansem ye na yete ya ye nim de ekoso wo man mu abanda da ya otwa mu sadansem no confirm sem na ye sem de jana na do dan kwa akufo ado William Kadidi ho kwaku wasinya de a obepene so asoso ne wo de fund ya Bazongo Development Fund na akoda ne sada na confirm atu kwa ye ne mae na sa ye sem pi ba ko eka ho biem ne se ma me otiko fees ajaba woni bugiri na abukuro ya o bugiri na abu akode President Mahama ka wakyerɛ sɛ yɛde brabo no agi sika kan wɔ wiase na sika no ebia Francis amuaye nsɛm pii no so mansotwe abamie so akɔpie mu no afo a wankra no adan nsɛm bebree ne school feeding bugiri na abusu obɛkyɛ aduane otiko da ba se ne ɔno ɛkyɛ ayɛ nsɛm pii ho nsɛm ɛne yɛdi nkɔmɔ yɛne aputo gya assembly member ɛna efiri yɛn nkɔmɔ yɛase na afei yɛatoa so ɛne mmeranteɛ ne bi ɛdedi nkɔmɔ mama akɔ abɛmpom sɛ yɛsɔ menua yo edin ne de ɛdɛn Bacho medini ya ona bo Asante Joseph assemblyman aputoja ya ma akwa aba na nkomo ayedie ni maboso dada edi asem na wo kafa ho nana kakra meka ne se sada na nanado e ka ho asem no e ya ade a me fi se otwam ana se wo ye ho adwuma ebeboa fi se enhihye mu no nana menye ni se ade bia wo ne season enti se wo ka se wo kwa akoye confirm na akodua nnua wa bra persia na je indirect no wo bo man no kro no but o man ani ana hontem fi se pebre yenu adua ena ba bia edua nua nso mre bia hwe time a enua no betimi anyini na menua bugri na abu ene me maame otiko jaba asem no in fact ni kana e kana na asem no gisem panyimfo bam ene se wo hwe mu a school feeding no eye maame na adwuma minister of gender na adwuma ena na abusu kire se wo ba region no muso dia miso na me region nura nti e wose usi meso na ho no kakra mami hu se bia asem kakra wo muntam senti sa dia nana se oba kumasi sabe otikoko so ana krora ana oba e se region minister wa wache aro wo ya wa se wo wa sa eti wo ye bibi ase se eja ye bibi se bibi sisesi a se obekọ akobo na mane se be ba Asante bam se na asi eti kam fi se ye maame ne ko ye no enka one otiko jaba no ko ye na nka ono hu se na abu no ye regional chairman region ni nya wo no ho nti nipa kra na okopa na one ne nya baako na omu nyina nyi nipa wo se no fata eti ni fam no na abu na asem no ede na maame otiko so na asem na ede na emom se wesi ama wesi ama wesi mesra me maame no se ono akoye obata nkese a oda ye nyina ya no emma nyina maame no eti ohwe ne nkasa ye bi eye dabi ebetimi de oye ne bi abre party no ti mesre o mana no mrafo ye beda wase papa ene wadwentre eja ye di nkomo eno ti ye besra se so wadwentre ne sei matire mu dada ne ma hodo aye di ho nkomo ne matese mu de dollar na etete mo dollar aye den dollar no nana ka se obeti so ba enti so no yenya hu de tia na tie a e high pa edi nya tie ne ye besre no still a onye ho adwuma e maye na Zongo Development Fund ya o mampanyine kire se wanya Zongo minister sadan sensem confirm ne ade won soso no eno so ka ho sen eno de confirm ne de me ne omo ka se nana nsoso no me ne omo nya adwene ese otwam straight evise de ye hu fast papa bi ade maaye ti se sana sa kososo de a eno de me nyini se betima bo my guy na ye frozen me di Emmanuel apiaje yo ye beda si Emmanuel eja osu beka bi me kwa no man ka bi de na ne sen ye frozen eda fem na ya odujan fi yo be ya manso bodom ni fa hene yo na ye nkwa me pa cho say o man de mo ayeden
nanso abotre na wo say Ghana for nyina yenya efi say nana do oba ye nche hwe ne ma ode agu kwan mu a me fi say yenya abotre a ebeboa na mom me de ha no say NDC for ambe say oman no a obi anim na de mpesa me say sika akodi di wo ho no kana na momoden na onye because oman be ya sika na wo say ye de ye nti ka mesre say sika akodi NDC for no ho de kana na onhwe na nka onye na de ma o kan no yo na ensem o ye di ho nkomo ne e wo studio efa bugri na abu ene otiko jaba nsem yi wate e patron de mente ye sada nsem no den na oni mi fa ho sada ho ane sada no Savannah Accelerated Development nsem confirm ne me patron adua bi na me kan say e wo say sika fa ye biara no abanhwe na oje na otimi de ye oman no because won timi kofa bi anya oman say sika nti sa ne ma no a ekọ anya no fa so amaso because we di oman bi anim na say ade bi akwakwaya no ehu hia na so ya so de ba back me ade ye de hia ye be da wase me kai wo say ye wa de hyeman emrom ene ewei na ye di nkomo